Poštovani gledatelji, dobrodošli u novo izdanje podcasta pod nazivom Svoj tim posao. Jasmin Spahić ima svoju priču i tu priču će podijeliti večeras sa nama. Rođen je u Bijelom Polju, živi u Podgorici, Nacionalni park Crne Gore radi i još nešto. Evo, u narednim minutama ćemo čuti o čemu se radi. Dobro nam došli. Bolje vas našao, dobro večer i salam aleikum. Drago mi je da sam u Šeher Sarajevu, kako mi volimo da kažemo, u Sandžaku i u Crnoj Gori. Naravno, nije ovo prvi put, dosta puta sam dolazio da obiđem rodbinu, poslovno, turistički. Ovaj put je to na poziv fondacije Moja domovina, odnosno organizacije. Već boravim nekoliko dana i drago mi je da sam ne samo došao da kažem poslovno, nego sam i obišao dijelove Bosne koje do sad nisam otkrio. To mi je posebno drago, juče i danas i prethodnih dana, tako da sigurno ću odavde odnijeti još bolje utiske nego koje sam odnosio ranije kada sam dolazio. Rođen sam u Bijelom Polju, završio sam ekonomski fakultet i magistrirao ekonomiju. Zadnjih 15 godina živim i radim u Podgorici. Oženjen sam, otac dvoje djece i jedno na putu, ako Bog da, moram da pomenem. Zaposlen sam bazno u nacionalnim parkovima Crne Gore na stručnim i rukovodećim mjestima od pripravničkog staža pa do danas, preko 15 godina radnog iskustva i trenutno obavljam funkciju savjetnika direktora javnog preduzeća za financije. To je uprava nacionalnih parkova na nivou Crne Gore, znači 5 nacionalnih parkova i administracija sa oko 300 zaposlenih. Tu sam, da kažem, sa mojim stažom stekao jedno veliko iskustvo u javnom sektoru. Mi smo možda najveće preduzeće u Crnoj Gori, ne po obimu novca, ne po zaposlenosti, ali mi upravljamo sa preko 8% teritorije države, što je, mislim, zanimljivo za ljude koji ne znaju nešto o tom dijelu. Paralelno sa poslom sam magistrirao ekonomiju i uzeo smjer ekonomije javnog sektora i upravo sam se bavio tom, da kažem, zelenom ekonomijom, što je danas i aktuelna neka tema, ne samo kod nas, nego u čitavom svijetu. Uporedo sa ovim poslom javnog sektora imao sam, da kažem, dovoljno vremena, onda i neke potrebe, naravno životne, da se bavim još nekim privatnim poslovima. Imamo jednu malu porodičnu firmu sa mojom porodicom, sa mojom braćom, DO u Crnoj Gori. To je turistička agencija, konsulting, da kažem, malo više poslova smo spojili u jedno. Uglavnom radimo sa turskim tržištem, jer su mi braća studirala u Turskoj, tako da najviše radimo sa tržištem iz Turske preko tih naših određenih kontakata i to su uglavnom radimo sa turistima, posredovanje, da kažem, u turizmu i radimo konsulting, otvaranje preduzeća, boravišne dozvole i sve neke sastavne poslove koji se tiču tog konsultinga. Pored toga, jedna zanimljiva stvar, mi preko 10 godina opet u porodičnom, da kažem, tom malom biznisu vodimo jedan mali portal, znači u novinarskim vodama, iako nije niko od nas profesionalno novinar, ali zbog kontakata, zbog naše volje i želje da imamo tu veću saradnju sa Turskom, Crna Gora, mi smo napravili jednu platformu, jedan portal crnagoraturska.com i to postoji preko 10 godina. Znači, cilj nam je bio da okupimo određena veća preduzeća, naravno i manja, koja će podržati tu platformu i promovisali smo na taj način dobre odnose između Crne Gore i Turske, što je mali primjer negdje u svijetu da samo se bavite možda sa dvije zemlje, ali mi smo upravo vidjeli Crna Gora je mala, veliki je pritisak, da kažem, sa turske strane tržišta tog ekonomskog na Crnu Goru i mi danas imamo i, eto, da bude malo i subjektivan, mi smo i negdje preteča ti dobri ekonomski odnose jer smo i vidjeli da će biti. Zašto? Zato što smo, neko iz moje porodice studirao u Turskoj, bavili smo se, znali smo, imali smo informacije radeći na nekim poslovima koje su bile na izvoru informacija sa Turskom. Mi danas imamo preko 10.000 registrovanih
turskih preduzeća u Crnoj Gori. Naravno, nisu ona sva aktivna, veliki broj se otvori, ne zaživi, ali to je zemlja koja ima najviše, da kažem, preduzeća u Crnoj Gori, jedna strana zemlja. I danas, pored Rusije, Njemačke i ostalih zemalja, Turci su najveći investitori, najviše ljudi živi i radi u Turskoj. Možda malo, ali čisto ako krenuo sam na ovu temu tog portala i da kažem da trenutno recimo na jednu malu Crnu Goru u Turskoj boravi minimum 13 do 15 hiljada građana koji su na privremenom boravku sa radnom dozvolom u Crnoj Gori. Ovih dana mi pada ideja na pamet, možda ja ovako volim da dijelim ideje, možda i ne čuvam za sebe, da bi isto to mogli, imamo puno prostora sa Bosnom, naravno, Crna Gora, Bosna, da prenesemo. Zašto? Zato što smo povezani, da kažem, nacionalno kao Bošnjaci, i poslovno, i rodbinski, i prijateljski, i komšijski, tako da mislim da je ono što ću se možda ja bazirati, pored ovih mojih određenih poslova, koje ću nabrojati i podijeliti neke informacije, mislim da saradnja Crne Gore i Bosne, koju bi ja volio da vidim, ona, po mom mišljenju, nije ni dotaknuta. Kolike su perspektive i mogućnosti. I evo, ja sigurno zbog toga sam i prihvatio ovaj poziv i borit ću se na neki svoj način i svojom snagom da ta saradnja bude veća, makar u nekom djeliću gdje ja mogu da učestvujem. Naravno, ono što me interesuje, rezultate koje imate, koje ste postigli, evo i porodično, tokom vašeg odrastanja, da li ste imali priliku, slobodu od vašeg okruženja, od roditelja, da dođete do izražaja, da evo i vaša braća koja su studije završili van Crne Gore. Interesuje me taj odgoj iz razloga što evo danas često vidimo da roditelji štite svoju djecu, da žele da oni svojom rukom sve za njih završe i nakon određeni broj godina kad oni stasaju teško se snalaze. Kako je teklo kod vas? Pa, kod nas je dobro pitanje, davno nisam možda nikad dobio takvo pitanje, baš je dobro pitanje. Kod nas je ono što bi rekli na fakultetu to bilo po starom sistemu. Znači nije bilo to što ste sad rekli, neđe ja vidim kao neki novi sistem koji nije, po mom mišljenju, dobar. Sam sam roditelja, imam, Bogu hvala, još roditelje, tako da mogu da napravim dobro tu neku paralelu. Kod nas je to bilo po nekom starom sistemu, naravno podrška roditelja u smislu obrazovanja i ono što je taj roditeljska obaveza i ono što svi roditelji vole, da obrazuju svoju djecu, bilo to fakulteti, naravno i niže škole, nebitno, govorim generalno. Kod nas je to bilo da stvore određene uslove, mi smo se borili, da kažem, svak na svoj način, što se i pokazalo uspješni. Znači, eto, nas trojica braće, svi imamo određene škole i nešto zajedno radimo, nešto odvojeno, ali eto da kažem, uspjeli smo, iako nije bilo teško, jer ja sam 82. godište i zapamtio sam 90. godine i ono što se je dešavalo u Bosni i okruženju na nas veoma uticalo, na moje djetinjstvo sigurno i na mnoge druge koji su bili svjesni toga tada. Ja možda jesam, iako dosta mlad jesam i ono je dosta uticalo. Ja uvijek volim da kažem, to su sve oni isti ljudi koji danas su živi, oni koji su živi, naši komšiji, mi zašto se to sve desilo. Znači, ipak mi smo jedni pored drugih opet. To nije trebalo i to je veoma uticalo, taj dio uticao dosta na naše djetinjstvo, nije bilo lako, naravno i ekonomski zbog svih tih okruženja, ali mijenjalo se. Znači, poslije svih onih dešavanja krenuo je, Bogu hvala, nekom uzlaznom putanjom, ali opet da se zadržim ovog vašeg pitanja, to roditelji su nam pružili podršku, ali nikako nisu bili stalno neka naša zaštita, nego smo mi sami osvajali i škole i određene poslove. Naravno, lakše vam je ako imate da nadogradite nešto od roditelja, neki standard ili bilo šta, nego da počinjete možda ispod nule, što bi rekli. Tako da smo i mi imali u tom nekom obrazovnom, ne znam, možda stambenom riješenom neki početni, ne da kažem kapital, ali možda neka životna rješenja koja smo mi nadogradili, svako se snašao na svoj način.
imamo situaciju kada neko dobije posao, ajde da kažemo sigurni posao, dobar posao, nekako se tu učahuri, posao kuća i ako ima još neke aktivnosti, plaho nešto ne razmišlja mimo toga. Evo vi, pored vašeg posla, imate i vlastiti biznis. Otkud želja za vlastitim biznisom i kako ste uklopili i porodica, i jedan posao, i drugi posao, i ostale aktivnosti? Još jedno dobro pitanje. Zasigurno da ono što bi preporučio i mlađim ljudima od mene, koji sad studiraju, završavaju fakultet i ulaze u to, sigurno privatni sektor. Zato što to su neograničene mogućnosti. Znači, ono što bi rekli, koliko bude na fake i našeg znanja i volje. Što se tiče javnog sektora, državnog sektora, tu su jasno svima limitirane mogućnosti. Ja volim taj svoj posao i za toga ne napuštam, jer smatram da je to možda idealni posao za Bošnjaka, vjernika, obrazovanog čovjeka, ekonomistu, opet da se bavi u svojoj struci, a možda odlučuje negdje o životnoj sredini, opet što je, znači, sve Allahova odredba i vlast na selu. Tako da, zbog tih nekih razloga, možda ne najviše i ekonomskih, radim i taj posao i dalje. Iako kažem, tu zasigurno imate određene limite. Naravno, tu su zakoni koje morate poštovati i neko dokazivanje u poslu koje ne može u državnom sektoru da ide dalje od jednog limita. I onda za to sam učio da paralelno radim i određene manje poslove, naravno, koje mogu da stignem. Ne možete se posvetiti mnogo nekom poslu, možda velikom biznisu sa više radnika, ali kažem, to su mali porodični poslovi koje mogu da stignem. Naravno, porodica koja je na prvom mjestu oko koje se sve kreći, što bi i trebalo svima nama da bude centar svega. Naravno. Evo da se vratimo na ovu turističko vezano za saradnja Crne Gore, Turske. Koji su planovi? Vjerovatno imate planovi za proširenje? Upravo iz razloga što svi mi imamo određene poslove i obaveze, nismo mogli proširiti, da kažem, veliki obim tih poslova, ali zadržavamo te kontakte i obično posredujemo u tim turističkim poslovima. Nisu to samo iz Turske, ali najviše jesu. I onda se, da kažem, pratimo tržište. Korona je malo poremetila te turističke tokove. Prije korone, naša firma postoji i prije korone, nekih 4-5 godina, je bilo dosta lakše skupiti grupu turističku, obići. Danas je to malo promijenilo, više su individualne grupe. Znači, opet morate da se prilagodite tržištu, onda smo i ušli u neke poslove više konsultinga. Opet te neke iste kontakte i te dvije zemlje iskoristili. Tako da su nam trenutno planovi možda i još da proširimo na neke druge djelatnosti, jer nismo ljudi koji se drže možda baš samo neke djelatnosti, pa onda čekamo, nego ovako gledamo, trenutno razmišljamo, jer se najmlađi vraća uskoro iz Turske, iz Istanbula, pa da iskoristimo opet te neka iskustva, kontakte i znanja, da možda neku drugu djelatnost trenutno imamo neke ideje, ali to je sve još na bazi planiranja, tako da vidjet ćemo možda ili ovo što trenutno radimo proširimo ili možda neku treću, da kažem, djelatnost nađemo. Spomenuli ste saradnju sa Bosnom i Hercegovinom, u kojem kontekstu vi to vidite i dok ste boravili ovdje, da li ima već nešto što ima konkretno? Nemamo neki, da kažem, veći poslovni, osim opet desi se neki turistički promet, naravno, nemamo neki veći poslo, imamo ovu saradnju na ovom edukativnom planu, znači prisustva ovih radionica, konferencija i svega toga. Ono što sam zaboravio da pomenem, naravno to je jedna opet posebna tema kojom se bavim, to je možda će biti previše, ali moram da istaknem, to je posljednjih par godina bavim se i ekonomijom u islamu. Izdao sam jednu knjigu prije, sad će već 3 godine. Ekonomija u islamu, to je prva vrsta takve, da kažem, literature u Crnoj Gori. Mislim i u Srbiji, nije u Bosni, ima par izdanja od eminentnih ličnosti profesora koji imaju saradnju sa Bosnom i koji su odavde.
i upravo sam i crpio neke literaturu iz Bosne, ostalo naravno sa globalnog nivoa i ne samo ekonomiju islamu kao knjiga, ta koju sam ja izdao, odnosno prikupio materijal, radio na tome, nego i promovisanje halal standarda. Član sam jednog udruženja za promociju halal nevladine organizacije, za promociju halal i jedan od osnivača za promociju halal industrije u Crnoj Gori. Znači, i ova knjiga je, da kažem, dio toga. Šta je bio cilj? Da sve te neke akademske knjige, ono što bi rekli, velike knjige koje mi možda nekad se i prepadnemo od velike literature pa je ostavimo na policu. Moj je cilj bio da napravim stvarno za široku masu, a s obzirom da ima tražnje, znači meni se javljaju ne samo Bošnjaci, nego i naši komšije i pravoslavci i drugi narodi koji se bave turizmom, koji imaju veliku potražnju za halal turizmom. Znači u Crnoj Gori šire kako šta, jer nemaju znanja o tome. Tako da sve to bila inspiracija da napravimo neku literaturu, knjigu kao priručnik koja će služiti svima i tu je pomenuto preko 50 raznih tema, pošto ja sam više makroekonomista, pa sam i taj dio islamske ekonomije koju sam istraživao i prikupljao, gledao na taj način da ne obradim samo, jer obično mi mislimo, većina nas koji nema puno znanja o tome ili nije malo, mislimo da je islamska ekonomija, to je islamsko bankarstvo i tako neke stvari. To je širok pojam, islamsko bankarstvo je jedan veliki dio toga, ali tu je halal turizam, halal proizvodnja hrane, kozmetike, razne druge djelatnosti, druga pitanja koja se mogu vezati za ekonomiju, koja su tu obrađena, osiguranje, neki novi pojmovi koji su još, da kažem, ne istraženi dovoljno, odnosno ekonomski parametri kao što su kriptovalute, koje sam također isto pomenuo, i mnoge druge interesantne stvari. Tako da i to je jedan segment kojim se bavim, isto namjeravam da ostanem na tome. Cilj mi je da se prevede ta knjiga na više jezika, prvo na engleski, da je postavimo na svjetsku platformu kao što je Amazon, jer čini mi se da je malo iz regiona, iz Crne Gore, naših proizvoda na globalnom nivou, a to jeste šansa. Da kažem, napravili smo jednu knjigu od 200 strana, koja nije obimna, nije dosadna, a ovako priručna za sve. I cilj mi je da ima neki proizvod, konkretno i moj, na globalnom nivou. Treba da iskoristimo te prednosti, tako da, eto, Bože zdravlje, obećavam da ću se posvetiti tome i naravno staviti to promovisati u Crnoj Gori. Bosna tu u tom dijelu može da bude velika vodilja za tu saradnju, zato što u Bosni već imamo i agenciju za certificiranje halal standarda, imamo dosta subjekata koji imaju, u Crnoj Gori nema, i tu također vidim saradnju. Ono što vidim kao veliki potencijal, a veliku kočnicu saradnje, konkretno recimo između Crne Gore i Bosne i Hercegovine, to je loša saobraćajna infrastruktura. Evo i ovaj put kad sam došao i svih prethodnih, najbliža veza, ona kilometarski nije mnogo udaljena i mi koristimo tu najbližu vezu između Podgorice i Sarajeva, ali taj put, moram da kažem, u katastrofalnom stanju i zasigurno po mnogim izvještajima najgori put u Evropi koji spaja dvije zemlje. Tu vidim prednost. Zašto? Zato što znam, evo, kad god odete na Baščaši, vidjet ćete dosta ljudi iz Podgorice, iz Crne Gore, isto tako iz Bosne, na Crnogorskom primorju, naravno i u Podgorici, ali taj obim nije, po mom mišljenju, uopšte zadovoljavajući. Zašto? Zato što nemamo dobru povezanost. Mislim da to ulaganje, evo, bavim se i tom raznom nekom ekonomskom analitikom, i sigurno bi ja mogao napraviti bar dio tog nekog plana, bar onog analitički, finansijskog, koliko bi on doprinio, ta bi se investicija vrlo brzo vratila. Evo, ja bi možda prvi bio zainteresovan da nešto, ne znam, otvorim nešto malo u Sarajevu ili nekoj Sarajevoj Podgorici, da ima bolji put, da može svakodnevno brzo da prelazi. Jer priča se o otvaranju aviodestinacije, mislim da ta blizina Sarajeva i Podgorice nije za aviodestinaciju. Vi se izgubite 3-4 sata dok odete na aerodrom, čekate, letite, izađete, a vi ako napravite brzu cestu, kako god se zvalo autoput, koja god kategorija, samo da je bolja od ove,
vi ćete moći za 2,5 sata da prelazite taj put. Znači, i to je preduslov svih, ja evo i ovim putem, ovo će sigurno neko gledati, a mislim da bi trebao biti i zaključak i ove konferencije, da su to stvari koje su nam potrebne. Naravno, evo, oni nadležni koji razmišljaju dodatni motiv da i konkretnije nešto se u tom pravcu radi. Hvala vam evo za podijeljeno vaše iskustvo životno u tom segmentu sa nama. Sigurno će nam koristiti svima da dio toga što ste vi spomenuli motiviše evo i sve mlade da trud, rad, zalaganje se isplati i da na tom putu treba ustrajati. Hvala i vama, drago mi je da sam bio vaš gost u Sarajevu, eto pozivam i da dođete u vašu i našu Crnu Goru, da i tamo napravimo određene emisije, da se družimo i da proširimo saradnju. To svakako. Eto, čuli ste dio ovoga, ako primijenimo da slobodno potencijal koji imate, a sigurno da imate, nemojte se onako učahuriti na jedan posao, nego slobodno krenite, dadite sebi za volju da sanjate i da ostvarite vaš san.